Umthandeni SK Igcokamalisha indlebe eyiphike kaMashando umfana wale eMdletsheni ube nengxoxo ade nayo neNhlaka Production kulomcimbi ade nawo uMthandeni eMdletsheni eMthandeni Summer Experience ibe yindeke ingxoxo ke kodwa ke kube nophisi nje othize ovelile lapha kade bembuza khona omunye umbuzo uMthandeni osezwakalisa ukuthi ngokwakhe mhlawumbe ubona ngathi iimpact ibe ngakuphi lapha uMthandeni uveza ukuthi yena ubona igenge le yama late 90s mhlawumbe igenge yama 90 97 98 99 lapho nje mhlawumbe bese kuba ama 2000 ubona kuyibo okuthe especially makusuka ngo2023 ngesikhathi seParis ubona kuyibona abebe madla kakhulu mhlawumbe ekuphushini umculo wakhe ukuthi ube kuleli zinga leli okuyilona njengamanje ehamba uzofana kuyigushi Mubi Kamnandi kwaba isigadi umzila njengoba nazi ukuthi nako Spotify uMthandeni uyena umculi ke oyibambile kahle lapha when it comes to streaming uyena oyibambe kahle impela and uyena futhi othe may featureisha labaculi laba bangapha kuluhla ngothi lama piano bazwana into yakhona yahlangana yamsebenzela so ngokubuka kwakhe naye uthe mayibheka ke izinto endlela ezenzeka ngakhona uyawubona umehluko omkhulu and uyabona ukuthi abantu abakwazile ukuthi mhlawumbe bephushe kakhulu yibo labantu ade babala okungama late 90s nama 2000 ibona baphushe kakhulu ngoba sekuveza ke ukuthi hayi ama 70s nama 80s nama early 90s uthi abaningi mhlawumbe ngenzeka ukuthi impact ayibanga enkulu kakhulu so umbono wakhe kumthandela awuvezayo umuntu owaziyo umusic wakhe ukuthi uhamba kanjani and lento akhuluma ngayo mhlawumbe abantu bazoma ngathi ukhuluma ngani lapha kuleto zoku stream Spotify ama iTunes iDeezer uYouTube lapha kunendlela ekhombisayo ukuthi obani abastream kakhulu umusic wakho engakulethela nje akulogele in akoze screenshot akusendele ubone ukuthi lento akhuluma ngaMthandeni ukhuluma ngani mhlawumbe omunye umuntu engafela ngathi why akhulume kanje thina sikwazi ukuthi music wakhe simlola kangaka yebo vele baningi abawudlala music wakhe uMthandeni ama 70s bayawudlala ama 80s bayawudlala kakhulu nama early 90s bonke bayawudlala kodwa yena mhlawumbe ukhulumela ukubheka kakhulu ukuthi mawubuka igraph iage la yakhuluma ngayo iyona ngathi inzima kakhulu because umusic ususe emafonini kakhulu usustream kakhulu emafonini so shuthi le genge le iyona ethi mayengena yenza u1 mhlawumbe ngokukhuluma kwakhe mangicabanga ke kodwa ke ivideo ephelele ikhona kuyo kuyinhlaka production abantu bangahamba bayibuke yonke bayizwela ukuthi umfoko amanqalo bekhuluma ngani lapha emcimbini wakhe bethule kabanzi kodwa nje mina engubonile ke ilokho ke shuthi ke abanye abantu mhlawumbe sebangakubuka njengenselelo lokho ukuthi ukustream mhlawumbe kule genge ade ibala uMthandeni ukustream mhlawumbe ngenzeka ukuba i-challenge because phela ningakhohlwa ngeke sihlale amafoni why ziningi izinto kumele ibe abazali kumele ninake indawo zamafamily kuningi so vele igenge lena inaso isikhathi and nje ifoni iyayisebenza le genge hayi indaba okudlala angeke uhlele ufoni nje ngale genge le manje le ifoni iyayisebenzisa and idatha hayi iyalisebenzisa ngempela so lokho akukhulumayo into enjengale ya refer kodwa abantu bangaya kuyibuka ke beyizwe inkulumo ukuthi ke ihambe kanjani ngokuphelele bengathathi ke abantu mhlawumbe ngendlela abathatha ngayo bengakayizwa interview ephelele sebezoyiqhathanisela bona ukuthi bona ke babona kanjani mina angeke ngithi ubhedile ngalokho
ube right mina ngikhuluma umbono nanokucabanga kwami ukuthi mhlawumbe ukhulumela based on what akusikho ukuthi mhlawumbe sengikhulumela ukuthi ngiyavika or angiviki cha umuntu owenza ivideo ke inhloso yami bekuyile ukuthi kuvele ukuthi hayi ikanjena lento ngokubona kwami kodwa abantu abaye bobuka ivideo kodwa ke lesnippets lesiqeshana lesi bangabe besilalela ke abantu emva kwale nkulumo yami ngizoyiqeda ngiyebo abantu ikakhulukazi abantu ngizobabonga ngizocela ukuthi nje ama-80s ayikho into angayibonga nama-70s abangisizanga ngalutho ama-80s abangisizanga ngalutho mhlawumbe ama-90s late ngabonga from lapho nama-2K angisizile because isikhathi esiningi ayinakile izinto za-online aphinde akwazi ukuthi abe lula lapha kuma-social network akwazi ukwenza i-research ngomuntu before amzonde yabona so ama-2K avele afika nje aphenya athi pheqe athi umthandeni lo kuthiwa unjani kuthiwa isidaka utakotshwala utawa ngempela noma uyazenzisa yabo umthandeni lo kuthiwa akahloniphi ngempelani umthandeni kuthiwa unjani yabo athi pheqe athola ukuthi umthandeni umjito brand uyabona ngiyabonga kuma-2K nakuma-90s late kuma-80s fuck off 17s fuck off ningixhaphaze kakhulu ngalo masikandweni enokukhulumela njalo uyabona so mfo nje umasikandi ngafika ngicula umasikandi ngithi mina intombi ibalekela odakeni ngizongcolisa yakhumbula ukandashesa ngawushaya umasikandi namanje ngiyawushaya yabo uma ngibuya ngo2 nje ngizoshaya umasikandi kodwa yabona ngo12 ngenzeni bonini noma hu nolwazi yes yabona senzeni